Maayong adlaw, Rosie here, your speak like a local teacher. Karon nga adlaw atong pagahisgutan ang common nga mga nouns in Cebuano and the adjectives to describe it. So himuon nako ni nga sayon para ninyo. So I will make it easier for you or for all of you. Una nga noun naatay balay. We have balay or house. So, ang gamito nato nga adjective, we are going to use adjective to describe the balay, dako, big. So, dako nga balay, big house. Okay? So, makita man ninyo sa picture, di ba, nga dako siya nga balay. So, it's a big house in the picture. So, i-describe nato siya as big. Dako nga balay. So, big house. Sunod nato nga noun is katre. Katre. Bed. So, ang gamito nato nga adjective ani kay gamay. Gamay is opposite of dako. Gamay. Gamay nga katre. Small bed. Gamay, small bed. Gamay nga katre. Okay, sunod adto ta sa chair. Bangko, chair, or bank. So, the word bangko has to natay duha ka example nga noun, bangko o bangko. So the bank we say bangko. Bangko. Then sa bangko, which is chair, we say bangko. 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 The bank we say bangko. So we don't emphasize the o. Bangko. Bangko. So the o is we emphasize it. Bangko. Ko o ko. Muadto ko sa bangko kay mag-withdraw ko og kwarta. So atong example diri nga sentence, sikat nga bangko. Sikat nga bangko sa Pilipinas. Famous bank in the Philippines is BDO. So I said bangko. Bangko, dili bangko, bangko. Okay. So it's not bangko, it's bangko. Okay. So makasabot na mo kung unsay diferensya. So what's the difference? The pronunciation. Bangko. Bangko. Sige. Atong example sa bangko or chair. Nga adjective is tabunon. Tabunon nga bangko. So, when we say sa Cebuano, tabunon is brown. So, brown chair. Tabunon nga bangko. Okay, sunod anhita sa ikatulo nato nga slide. Tao, tao. People. Tao, tao, people. Okay? So atong gamiton naatay tulo ka example dire, babae, lalaki o tao. So mga tao ni sila tanan. Okay, they are all human. Tao ni tanan, babae, lalaki, they are all human. Pero I just give another example. For girl, woman, babae. For boy, man, lalaki. So in general, people, tao. Okay, tao. So ang adjective nga gamito nato for babae is batanon. Batanon is young. Batanon nga babae. Batanon nga babae. Young girl. Sunod, lalaki. We have atong gamiton nga adjective, guwapo.
Guwapo nga lalaki. Handsome man. Handsome man. Guwapo nga lalaki. By the way, the opposite of this guwapo is guwapa. Guwapa nga babae. Guwapo nga lalaki. Sunod, we have here tao, people, or tao. Ang gamito nato nga adjective to describe the tao is malipayon. Malipayon nga mga tao, happy people. Okay, nakuha ba? Get it? Alright. Sunod, next. Pultahan, door, og, and bintana, window. Pultahan og bintana, door and window. So naatay pultahan. Ang atong adjective nga gamiton sa pultahan kay lig-on. Lig-on nga pultahan. So strong door, strong lig-on. Lig-on nga pultahan. Sunod, gamiton nato nga adjective for window, guya. Guya is the opposite of lig-on. Guya meaning it's not strong. So, guya nga bintana, it's not a strong window. Guya. Remember? Guya, lig-on. Lig-on, strong. Okay? Pultahan, bintana. Okay? So, sa balay, magkinahanglan ta og pultahan, magkinahanglan pud ta og bintana. We need door and bintana in the house. Otherwise, how we gonna get in, how we gonna get out, and how we gonna look out if we don't have window. Sunod, dingding. Dingding, wall, and salog or floor. So I give two example basically. Dingding og salog. So wall and floor. So dingding is wall, salog, floor. So ang adjective nga atong gamiton sa wall or sa dingding, nindot or chada. Nindot, nice. Nindot, nice. Nindot nga dingding. Nice wall. Nindot nga dingding. Salog nga sinaw or salog, shiny. Salog nga sinaw is shiny floor. Shiny sinaw. Okay? Sinaw nga salog. Sinaw kaayo, danlog, sinaw. Okay? You can also say limpyo. Limpyo means clean. Limpyo nga salog. Clean floor. Or you can also say shiny floor, sinaw nga salog. Okay? Sinaw meaning shiny, sinaw. Sunod, abuhan, kusina, o kwarto. Kwarto, room. Kusina or abuhan is kitchen. Okay, kitchen, abuhan, kusina. So, dalawa. Duha atong variation. Kusina, abuhan, or kitchen. We have the kwarto or room. Okay. So, atong gamiton aning describing word is kusina or abuhan is bag-o. Bag-o, new. Bag-o, new. Bag-o nga abuhan. It's a new kitchen. Bag-o nga abuhan. It's a new kitchen. Adjective, luag. Luag. Luag kaayo nga kwarto. Huge room. Luag kaayo nga kwarto. Huge room. Luag. You're describing it like wide. Luag means wide. So I just use huge. Luag. Huge. Luag. Sunod, let's move on to casillas. Casillas or toilet, or in the Philippines, it's very common you say CR. Mag-CR sa ko. I will go to the toilet. Mag-CR sa ko in Cebuano. Okay?
mag-CR sa ko. I have to go to the toilet. Next, noun, hagdanan. Hagdanan, staircase. Sunod, I have the lamesa or table. So, we describe the casillas. Nindot nga casillas. Nindot means nice also. Nice. Nindot. Nindot nga casillas. Sunod, gamay nga lamisa. Gamay, small. Gamay nga lamisa. Small table. Sunod, hagdanan, we say taas. Taas, like tall. Tall or long. Taas nga hagdanan, staircase. Taas nga hagdanan, long staircase. Taas. Tall or taas is, it can be tall or long. Okay? Taas. Okay, sunod. Okay, sunod. Natay, we have plato. Have plato. Plates, plato, plates. Sunod, baso, glass. Next, kutsara, spoon, tinidor, fork, tinidor, fork, yahong, bowl, yahong, bowl, yahong, bowl. Okay. Let's make a simple sentence in each. Ang mga plato, ang mga plato, the plates. Ang bildo nga baso, the glass made of glass. Because bildo in Bisaya is like glass. Like bildo is like made out of glass. Bildo nga baso. Dili siya plastic. Bildo. Okay, bildo. Kutsara. Ang kutsara. Ang usa ka kutsara, you can say, tagai ko og usa ka kutsara. Give me 1 spoon, palihog. Tagai ko og usa ka kutsara, palihog. Give me 1 spoon, please. Tagai ko og usa ka kutsara. Sunod, ang mga limpyo nga tinidor. The clean forks. Clean, limpyo. Limpyo. Sunod natay, ang gamay nga yahong, the small bowl. Gamay nga yahong. Ang gamay nga yahong. Yahong bowl. Diri na lang ta kutob ani nga leksyon, and then I will make another one. This is only part 1, introduction for adjective and noun. Then later on, I'll make another one. Daghang salamat og amping kanuna.